Me tū māro, kaua e tūohu. Koe rā te kōrero a te tumuaki o Aotearoa tuatahi, ki te rōpū tōrangapū Māori e pāna ki te hiahia o Ngāhinara, ki te hoko i Ngā Rawa o Aotearoa. Hei tā Winston Peters, kaore te rōpū Māori i te whakai ki taua kaupapa, nō reira hei tāna kaua e tautoko i āia. Kia ora. How are you? Mai tētahi Māori ki e tahi atu. He whakatūpato tāna ki te rōpū tōrangapū Māori. Because Māori in that context are enormously conservative. They want to conserve what they have. Nō reira hei tāna, e kaua te Pāti Māori e tautoko i te hiahia o Ngāhinara, te hoko i Ngā Rawa. Those power companies and those dams were built by substantial New Zealand labour support and labour work and investment. A lot of those people were Māori. Me te aha. Thank you very much. Oh, you're welcome, mate. He tika ngā nōka i roto i te whakahau, me pupuri te rangatiratanga o Ngā Rawa ki konei. You don't just get the dams and the power companies, you get the water that goes with it, the water right. Now that starts to smack with conservative Māori as being a bad idea to give it to foreign ownership. Kai roto pea te tūa tēnei rōpū i tō rātau ingoa. E kore rātau e whakae ki a riro atu te mana o Ngā Rawa ki tā wāhi. Engari mo te hoki mai ki te whare pāremata, kai te haku ia ki te hoahoatanga o mua. If you can't, like a sporting team, get off the paddock and mix with your opponents, then there's something wrong with you, really. Hai tēnei wiki tonu whakatika ai tana kapa i tā rātau hokinga ki te whare pāremata. Kārea nō rātau kia whai tari, heoi, hei ātahi rā ia, heke atu ai ki te whanganui ātara. Ngā hui Wade, te kariri. Hei te ruanga o tā tātou hōtaka, ka tūtaki tātou ki tētahi o ngā mema pāremata Māori hou o Aotearoa tuatahi. He rongo nui tōna kanohi i nāia nei kei te uru atu ki roto i te whare pāremata, hei māngai tōrangapū. I haere atu rā a Hinerangi Goodman ki te kōrero kia Brendan Horan, mema Māori o Aotearoa tuatahi. The only way we're going to get through the challenges that we have ahead is together, one people, one nation. Mai ngā kāwai rangatira o Ngāti Mania poto tainui. Ko tērā hai tā Brendan Horan e mōhio ana aia, he whānui atu ke ngā mahi kai mua i aia, a ngā rā kai te tū. There's serious issues and, you know, I take it seriously. It's, you know, we've got a plan, a long-term plan, we've got short-term, mid-term goals, areas where we have to achieve and a plan that will operate in the absence of secrecy. Hai tā etahi anō, e kore e whai kiko a Aotearoa tuatahi ki roto o te whare pāremata. Engari ka noho niho moreke. Now, if you believe that, you believe in the good ship Lollipop. You know, I've never, there's, you know, you would never call Winston toothless. And, you know, that's the strength that we have, is that we're going into Parliament with a real parliamentarian. E ngā tau ki muri, he toa tākaro a Brendan i roto o ngā mahi waka āma, toa o te ao mō ngā mahi whakamaru i te hunga kaihoi e raru hiana, tai atu hoki ki ngā mahi retingaru me te toko maha atu. Sport is all about setting goals and monitoring that achievement and being honest with yourself. There's not a good sportsman that hasn't had to look at themselves closely and say, okay, this is where I'm at. This is what I have to do to improve. Te mea nui ke hai tāna, a rāma te tiaki tika i ngā iwi o Aotearoa. Tērā ke te taonga nui e ngangarehi ake nei, i roto o ngā mahi tōrangapū. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.